Halo guys, kali ini lagi berada di Jalan Perintis Makassar, lagi hunting bis. Bis ini tujuan Makassar daerah Ruten, dan jangan lupa berlangganan di channel kami di Eka Wisata. Bintan Timur, Makassar, Palopo. Megamas, Makassar, Manado. Tapi yang paling kuno na patana ng Gamal, yeah. Remaja Jaya, Makassar, Masamba. Bintan Marwa, Makassar, Palopo. Bintan Timur, Makassar, Masamba. Bus Damri untuk kota angkutan. Bus pariwisata Makassar Toraja. Bintan Timur, Makassar, Masamba. Bintan Prima, Makassar, Malili. Bintan Prima, Makassar, Malili.
Berlindo, Makassar, Masamba.